Yamwakwaba and then so do Adom TV bedroom health tips so now from money ya the radio se wa me ehunu so now watch you so health tips ye din komo afa waist pains ehun sisi enye bete tiene no ene na watch you nyina kan ehunu eni nkomo ifasedama endpoint homeopathic clinic on Daruma na dwumadie ye de bro ya rebia ha wadwen a na wafre doctor na wajo so say diabetes hypertension no emema prostate no na no muhunu ne oyeye esro tumi kane bra ne be check odie no ansa na Daruma na ye de dwumadie ebro ene so yenya akwanya no say ye ne doctor Dubuate di enkomo na wotwi mu nyina simenum ye nche ntimesro tie ni ye senya wu ko na wo so a wo ye nipa ye de a one day bi de obete kakra wo mu ti wutie eho asema na boa me di afia amankwa tamaklo me wo doctor Dubuate wo ha ye di nkomodo ga ne mu akwaba ye das bibia boko na wotwi mu so ye kasafa sisi yade waist pains nti wo bone tofa waist pains condition be you meda say first of all say te ase say enipa da se ni ye sisi no edi mu akotene e wo ye day to day activities yesoro ene ye form de ka ebom eye sisi sisi no bebre obahu se obi o se me sisi ya me ya na ode nsa e de ahye ne mfe obi si sisi ya ne ya na ne nsa hye na ya ase ye ka sisi a sisi no eye e fall between two regions ye obi o ha ye fe say rib cage enipa da se ni won fe na won fe ha no rib cage na se eba wo hip eye ojonku ene ojonku no in between this side or rib cage no ase eba ojonku no ho na sisie ewo ti isisi eni emfe isisi eni enti ho na wo na sisie no ena e carry honamdua nyina nti eba nante ye betena ase ye beda ye betwa mika de ye bia sisie no ena ma ye timi ye de eye saade no na obi wo ha sisie ye ka ho asem obi sisi timi ye ne ya to the extent the says anybody say no nipa no oda ho a osole a enye yie obi sisi timi ye ne ya to the extent say nipa no wa chia oba wo se wo hwe nipa no from the tibesi na ase a wotimu se asset articulator afa load kese pa bo se ni ti no ekere ni say na ne to no sa na obi die na ye nti oba wo se nipa no onye straight na oba obi sisi timi ye ne ya to the extent say nipa se wo sole kora free empa so a just ya so ne nsam yenu ne akukuru no sa na ye de na agina ho. That is how severe obesity nti no nipa na ka form obi ho a wonye disabled and so sisi ya de nti ro ka form na scientifically na say research aya ye nyina kire say ye hwe yade a nipa da sani de ko OPD say wo hwe endpoint say ye kwalebu say ye konfanoche yade a nipa bebere no a de ko ayaresa bia kese de di makotene pa no eye sisi yade yes, especially where the ages between 30 to be about 70 years and one. Yade a bebre tade hospital pa no e sisi yade. And sisi yade no comes in different grade. Obia sisi betman ya eno no de obi ha sisi ya within a short time, within a day or two. Na sisi yade na ko. But won say sisi yade atwa so be about 1 week sisi need to 2 and on ko ne ba. Eno ene ye ka no ho asem ye pese edi ho asem na wotwe nyina eti topic no eye dey sisi yade waist pains itimi di nipa enya endpoint homeopathic clinic ene ye ne mo ka say ye branches ne de ahweta Kumasi Takrade Accra enyina number say yade bi ha obia including sisi yade hawa number obetimi afre eye 0244 867068 0244 867068. That's Dr. Dubuate no ochino so nyankopon ye adom akan ye ho na wotwe mu nkoma ye die no ene wo bone tofa de amaye na Daruma ene ye de dwumadie so ebro ti yare bia ha wadwen afre endpoint number no 0244867068 ochino kwa hoden wo ho a ebeto so